Yapu bakunzi ba YouTube yacu bakundi mudukurikirana abafanzi bacu kuri YouTube yacu Dr. Swaleh online TV twongeye kubaramutsa cyane tubanabwira ati mwiriwe mumeze neza muri Vyura. Okay, nyuma ya kamera muri kumwe na cameraman yitwa James, umutipe mwiza cyane, umutipe atigerana nigwa mu kazi kiwe, atahura akazi ariko akariko ku majwi naho ni jewe musanzwe mumenyereye Yakobo. Ni never give up, nitwigera tunanigwa. Hanyuma umutumire wacu hano bamwita Dr. Swaleh ari kumwe natwe turicaranye ngaha, agomba bahereze message kandi message ziwe murazi yuko ntizita hasi ahubwo ziragirane zirahagurutsa ya Dr. Swaleh. Hari abafanzi bawe hari abari kubadukurikirana barifuza indamukanyo ivuye wawe. Yego. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ta'ala islamu imana abane na. Okay, merci beaucoup. Okay, Dr. Swaleh, kuri mwanya kuba twicaye ngaha n'abafanzi hari abari ko baradukurikirana baravuga ati hari jambo nyamukuru rigomba rivugirwa aho hantu. Ya nijyahe jambo rero nyamukuru twari tuje kuyaga nawe kugira turabe message twohereza abo bari ko badukurikirana mu Burundi no mu bindi bihugu. Yego rirahari jambo nyamukuru katuma twishe mu boko y'Imana tahasona sibitu mu tubone manakutu wa atasamtu bina unsa jabarut wa takhatu maliki alhayy alqayyum alhalim alladhi la yanam wa la yamut takhatu fi husnillah takhatu fi husnillah takhatu fi amanillah haqiqafuha ya insadiqu fi tufina bihamil sinqafuhu mithumina wa bila hawla wa la quwwata illa billahi alazim. Inni as'aluka bismika aljabar alladhi tajabbarta 'ala jami' khalqika. Naam. Merci beaucoup. Hanyuma Dr. Abantu benshi baravuga ati katangura ameze kujarijya n'iryo sengesho giwe nituzira n'iryo sengesho rya. Iryo sengesho giwe kandi kugira ngo shireho protection ya uburinzi. Kuko bire ntuko turavuga sintu byoroshe ko mutabyonsora ko namuri ku maso yayi ngane bikaze gose kumena amabanga y'abarozi, kumena amabanga y'abantu y'abantu hakora bibi bisaba ko twantikinga icyo mu boko y'Imana. Cyo kabisa. Hanyuma Dr. Ijambo nyamukuru rero rishimye twicara ngaha ni jambo nyabaki, ni jambo kubera hariya nkuko nabivuze ati biteze ijambo nyamukuru, biteze amajambo agomba gusokemwo message ugomba ubahereze ni yahe mwaka. Message ngomba kubahereza ni yinya turabe ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe. Ugomba kumva kurogwa mwe kurogwa kuri kwishi ugomba kugwara, hariho malaria, typhoid, infection, sida, ibi bigaragaza umuntu yarozwe uburozi bwo mu kuzimu. Hari umuntu baroga amaze kumuga shagina grande nambara wa mushatsi babo shagina bakawuhamba musi yisi mu kuzimu nuko notori swagimba ngaha musi nose nkazuka umushatsi wawe uburozi bwo kuzikwa. Tuzabundi uburozi bwo mazi, uburozi bwo mu kirito biraba. Ibimenyetso bigaragaza uburozi bwo kuzikwa musi yisi nibihe. Ikibazo cya mbere kumva ububabare bukade cyane, hehe mu mutwe, kumva ububabare bukade cyane mu mutwe, apana ububabare bwose kumumenga hari ibintu menga n'ishinge twakora kuzibura mu mutwe, kumumenga ntukudushinge kutakuzibura muntu kuno kumva ntukudushinge kuzibura mu mutwe. Uragize urabe neza ibimenyetso bigaragaza ko wewe wararonze umurozi warozwe barakwabuye bimwe buhimba inzara cyangwa umushatsi cyangwa intuze iragenda kugaragara kuzika munsi y'isi. Cyo kintu cya mbere. Ikimenyetso gira kabiri kumva ububabare bukare cyane mu gice kimwe cy'umutwe, sauf mu mutwe mu ruhande rw'ububafu cyangwa mu ruhande rw'uburyo cyangwa inyuma mu gakomoka kumva urabara cyane gose. Nubwo imiti yo kwa muganga nagi kintu h'ishogarani gishobora guhinduka. Muntu wumva umutwe ukujya umeneka umutwe, ukumva umutwe umenekera mu gihande kimwe cyangwa ni mu gakomokumu, uranywa amaparastamol, uranywa ibintu ntibihere. Cyo ni ikimenyetso kigaragaza ko wewe warabuwe, wamaze kuzikwa munsi y'ikuzimu. Birashoboka sanga wabo wiki wazitswe ikivuri cyangwa igitutu cyawe cyangwa umugisha wawe. Ikimenyetso kigira gatatu ari cyo cy'inyinshi kabiri nyene mugihe baba barakuvura, uje kwivuza kwa Dr. Swaleh kubundi ko Dr. Swaleh mwawe nyene niko abyumva. Umugabo kuravungwa ukumva umenga mu mutwe uri kuragirane, uriko wumva umenga bwabo bumenyetso bumeze nk'inshinga kuragirane bukobaza bukuziragura, ukumva umenga inonya mara umva umenga kurababara ngaha, mara kumva mu kiyino,
ivyo ibimenyetso bigaragaza yuko warozwe uburozi bwo mu kuzimu kandi umuntu arozwe uburozi bwo mu kuzimu afise umwavugwa ntangavuga nkuko wovura ubundi muntu oya bifise bivugwa uko uravyumva ikimenyetso kigira kane kumva ububabare munsi y'uruti rw'umugongo kumva ubabara cyane gose no onya ino munsi y'uruti rw'iki rw'umugongo ukumva ubabara cyane gose ukumva ubabara gose munsi y'icyungo mu mafigo ukumva ubabara cyane gose nawe bimenyetso ndakuvyumva wewe muntu kumva ukunda ko baramunsi y'igiti cy'umugongo gerageze urabe aho onye baramaze kurogwa barakwabuye baraguhamba barakuzise munsi yo mu kuzimu ikimenyetso kigira gatanu nikugirane kunanirwa gushura guhema yikura kwega imwemu ugakwega imwemu mu buryo buruhije gose kandi ukazikwega bidakunda ko ziza cyo n'ikimenyetso kigaragaza ko yagize nti warabuwe wararozwe barahanwa kuroga bamafata ihimba byawe umushatsi cyangwa inzara cyangwa ibindi baragenda baratora barabihamba munsi yo mu kuzimu ikimenyetso kigira gatandatu kigira gatandatu gutakaza apeti yo kurya bitavuye ku ngwara ya malaria cyangwa infection itavuye ku ngwara yose y'ikizungu cyo kimenyetso kigaragaza ko wagize nte warabuwe baraguhamba hehe munsi yo mu kuzimu uburozi warozwe uhambwe munsi yo mu kuzimu ikimenyetso cy'umunani gushobora gusubira inyuma mu bintu byawe byose kwamana imikoshi imyaka mu bintu by'ukora byose aho abandi bakora batemera ugasanga ibyo ukora byose usubira inyuma ugasanga ukoze ikintu kimaze nk'imyaka 5 ugasanga haje umuntu mu mazi wawe ikintu warose mu myaka 5 wakirose umunsi umwe bimenyetso bigaragaza ko yagize nte warozwe wafunjwe kandi maze gufungwa uhambwa munsi y'ukuzimu yo n'imyako ikimenyetso cy'umunani ngirane kugira ubwoba bwishane gose kugira ubwoba bwinshi cyane gose no kwiyumva umenga ugomba gupfa no kumva umenga ugire witaba Imana wewe muntu ndakugira ubwoba burenze gose ukumva umenga ugira upfe cyo kimenyetso kigaragaza ko wewe bazente barakwabuye maze kukwabura bagina baraguhamba munsi yo mu kuzimu ikimenyetso cy'icenda kurota kugira inzozi kugira indoto y'icane gose urota ubona abantu bapfuye wewe hagize umuntu apfa kwikomesha kuri province ukaba uravugana nawe nuko byumva ciki iminsi garagaze ko yagize nte barakwabuye bamaze kwora barakuruga bashaka guhamba hehe mu kuzimu bashaka baraguhambye imbere y'umuryango wawe bashaka baraguhambye munsi y'akaburi bashaka baraguhambye aho ngi undandarize mu soko mugabo ntubimenye ikimenyetso cy'icumi kurota kandi ubona wapfuye cyabye ukarota ubona uko ravugana n'abantu bagize n'abantu bitavye Imana ivyo niyo bimenyetso nyamukuru bigaragaza yuko uburozi warozwe wabuye maze kwabugwa barakuzika mu kuzimu bashaka barakwabuye umushatsi bakakwabura inzara bakakwabura intuzeye intango zawe zomba gurondoka cyangwa bakakwabura ibindi bintu byinshi aho wacira kakuyura wacira kagera kuguhama ibintu nk'ivyo onye murakoze. Okay, merci beaucoup cyane ku bintu tubwiye Dr. ni ibintu byingira kamaro kuba kunda gukurikirana ibintu bica ku mbuga ngurukana umenyi kuri YouTube murazi yuko ibiganiro nk'ibi mu bisanga hake cyane aravuze ati iyo umaze kwabugwa mbega kwabugwa niki so tahura kwabugwa ni nka kujya nkuko yabitubwiye mu misi heze ugasanga haje ugenda uratora inzara zawe uca inzara upfa utaye umuntu darubonye ararutora karuzika no kuvuga kuzika arimba ikinogo agahamba agatongera kamajambo rero so wewe uri kura komanta ngaho komanta unayumvira ati mbejewe ibi bintu ntibimaze kumbako reka ntorizi nomero ndamwandikire Dr. ndamubaza Dr. abafanzi hari abariko baradukurikirana barifuza kumenya ati mbe ibi bintu ko jewe njyama nkarota meze kunuku cyangwa nkarota bapfuye mbega ibi bintu byokemuka gute mu nzozi zanje ya ni cya kintu rero nk'uyo muntu wabumwishuye ngaho murakoze cyane gose kutubatse kozo gico kandi kozo cida cyane gose kandi kibazo cy'ubwenge kandi tutishure nk'abantu ubwenge ico kibazo ngene kimeze niyo hari cyo hari impamvu yo kumaga kurondera Dr. Swaleh kugira ngo mu mizina ryawe nzina ke magura maze gukora ibintu manze ndabe mbe inkomoko y'ibi bintu iva hehe mbe kugira ngo uno muntu akorerwe ibiyinya byavuye kuki cyakabiri naco mbe twobivura gute mbe byo twarumwengana gute tumaze kubona ivyo nje tukubwira ati bino bintu kugira bihere hasabwe iki murakoze. Okay, nukuvuga yuko nta gucire mu jambo we mu kuvura urandurana n'umuzi ya uhera mwanzo aho byatanguye simera hejuru mera hasi wabya kigazi kiri hajya igituye mu parasa mu cyo kareshe ndo ntagitema
hagushamo hagati ntabwo bucisha ngo kukica neza hira hasi mu mizi hariya kiryo hira mu mizi rero. Merci sana beaucoup kabisa Dr. wacu twemera kuri YouTube uri kurabica bigacika abagushimira abavyeyi baragushimira cyane abapapa batazi kugira ko navuga ati guhiga umwana kubaka ikibondo kubaka urugo baragushimira cyane ni benshi bagiye bagushimira ku matendo menshi bagiye bakorera iyo za Arabi za Amerika za Heza Nairobi za hose ino mu Burundi hose baragushimira ku matendo wagiye bakorera kuba bagomba guhindura inkoko y'ibiki waragiye urabereka imiti urabavura ubu barashima kabisa mbe kuba uri kurashimwa cyane abantu benshi bagushima banashima kuba waragize kuba barakumenye nta kintu cy'icubahiro unyumvamo nzo tumavuga ati burya agende shi twiza ni vyiza ndabyumva nk'umunezero munini gose mugana ngo shabintira gusuzugura abandi hari abandi bashimwe ngo bashimwe gose bishe batera impamvu yogira gusuzugura abandi je bintera kugira ishaka muco ndiko ndakora kandi no gusaba imana ibandanye ibimfasha kugira ngo bikore bigenda neza nta kandi kajambo kanyuma ugende isezereye abafanzi bawe hari abariko badukurikirana hariya bakajemo kabiri basezerana babwiye nuko nabwira yuko bagira abantu bose bazi bafite ibibazo by'indwara byo ku kazi byaho bubazi mu kubaka mu miryango mu buzima bwa misi yose yani iyo midugiyo aho niyo midugirogwa barubizi ndabizira roka kabisa hanyuma ntagucire mu ijambo wavuze ikintu cy'imikasiro no kuvuga yuko urashobora kuburi kurakora akazi kawe so nkatwebwe mw'indasi yacu ya YouTube ugasanga uri kurakina neza nka jewe ugasanga uri kurakora neza igikorwa cyawe ca YouTube so impano yawe ntivahire kandi kuri YouTube wamako hehe wamaho so ugasanga uri kurakina neza kuronka amahera akuna kuduga akuna abariyo mikasiro nyene cyane urabazi ikibazo cy'ubwenge kabisa ndakishura n'ubwenge iciro cyo bivako hariho imyaku bwo kubiri hari imyaku bakuroga n'imyaku yo kubwa wenge rondera nindi imyaku usanga ivana nuko yikora ikintu kiteye na wewe abantu benshi birukira kugina amasinema mugabo none bagenda gukina byukuri kanye niko kazi kabo ndio asila yabo niyo nkomuko yabo ni kuvuga kila muntu wese arafisa akazi kyo gukora akajanye nawe Dr. Swaleh amara umuganga nuko je asila yanje ari cyari ubuganga n'amara uri umukomedi mbe nukuvuga iki asila yako muvuga inkomuko yawe marake cimbuko nako uro kwe kora komedi nuko kazi kiwawe byo tubiraye tumunga kwa bizina kiri kwa bizina ryawe turambe izina ryawe nakano kazi kora birajanye cyangwa nibijanye nugiye ko ikintu kitajanye nawe wewe uzogo musubira hasi mugo ushobora gusanga baragufunze numugasanga ni bagufunze kumbukora ikintu igikorwa kitajanye nawe wewe mucyaba kintu ni kuvuga merci sana no kuvuga yuko hari abantu binjira mu gikorwa mu kazi ataraki wawe ugasanga umuntu n'umuyede agaca asimbira mu kimaso ya birumvikana neza cyane sawa kabisa merci turagushimiye cyane kuba wemeye ukabana natwe uyu munsi niteka rikomeye cyane ribonwa nabakeya kuno munsi tukaba tugushimiye kubukomeje kuduza YouTube yacu kubukomeje kwemera kubana kumwe natwe kuri YouTube yacu abafanzi bacu bagakomeza baduhereza amapeti yuko turiko tubikora neza cyane atabiganiro by'ubuso tukora twe merci sana kabisa sinzi rero akajambo sezerera akabafanzi hariya kugira turangize message yacu y'uno munsi nta kindi mwana urangize ko nongera ati ndabasegera babwira ati ikiraho mwubahwe kandi kinacu ugiye n'amagara beza mu byanyu no mu banyu ariko mutega kandi kuturondera kuri bajya bazi yuko mu twavuze ko byo bifisemo akora cyane gose ya mwese muri ko mudutega amatwi Dr. Swaleh ni wa wundi ntiyigera nanirwa ya abamuzi baramuzi kubatamuzi naho muzomwibonera kazima turi kumwe wefa gufyonda subscribe na jeme na commentaire ukomeze kurikirana amatendo yiwe ari kaca ku mbuga nkorana bumenyi ya merci sana Dr. Murakoze hama kuba no bose muba mudukurikiranye vuba adresse yacu ni mu Buterere kuri Mesove kuyabaraje 27 nimero yacu ya telefone muzoyibona ngaho onye murayibona ngaho wefa kuyandika ngira hama attention ikintu citonderwa nta muntu azobana tande dufitaniye nambara umugwayi amaze gukoresha igipimo amaze gukoresha igipimo amaze nkaraba
iki kibazo afise mbe gisaba kandi ndakuzi wanje cyane gisaba yuko no gikora tutari kumwe mbona yuko gisaba ko ndakuzi ndakubwira ingo mwe kenshi na kenshi jewe ndashaka gukora akazi turi kumwe cyangwa tutari kumwe byose birashoboka uri nga mu Burundi uri hanze y'igihugu gusa ubu tarango buri munsi y'isi utarapfa ndagukorera akazi mwe samaze kubanza kitayima ngumva nuko nyene nuko vuga ushaka kuvuga n'abapfuye abati oya nta muntu azura abapfuye ico ivyo ni ivy'Imana okay kubera tumvise ati nubwo uri hariya ndani nubwo uri hari ndani ngo utarapfa ukiri muzima uravayo bahitwa mwandani uravayo arana ngenda gusanga ari hariya ukiri muzima utarapfa uravayo kandi n'ikindi ngemvuga n'abandi n'undi mushaka gusanga yapfuye muga atapfuye no kuvuga bya bindi bavuga kurabika turashaka kubafasha Okay, merci beaucoup. Mwumva doctor aracoboye kurabura umuntu bagize ntibarabitse. Ni kuvuga doctor we icazirana naco n'umuntu w'umurundi. Arazirana nabo kabisa, arazirana naba abantu babura abandi ni kuvuga iki afise urukundo. Afise urukundo ni bake udosanga afise urukundo nk'ubwo doctor afise bwo kwitangira abandi ya. Merci beaucoup sana kuba ariko mudukurikirana kuri YouTube yacu Dr. Swaleh Online TV. Twongeye kubakirira cyane mwese mwagiteza amatwi inyuma ya kamera ya James cameraman ku majwi n'amashusho naho ndumutananirwa Yakobo never give up. Merci sana cameraman, ciao ciao.